Nalazimo se u Vozilićima. Ako idete uz obalu od Rijeke prema Istri, ne možete ga fulat. Ako idete sa tunela prema Labinu, opet ga ne možete fulat. Imamo 2 restorana, imamo benzinsku pumpu, imamo trgovinu i 215 stanovnika. Jako je lijepo živjeti ovdje, meni osobno. Ima jako puno ljetnog turizma, 7. i 8. mjesec to sve bude krcato, a imamo i ovaj industrijski turizam gdje radnici koji su zaduženi za nekakve radove na termoelektrani u Plominu spavaju tu po kućama. Da pitate bilo koga u Vozilićima šta sa termoelektranom, niko nije protiv termoelektrane. U javnosti je možda to neki bauk i svi kao nešto negativno to konotiraju, ali ljudi koji žive ovdje ne. Kvarna je za mene prije ove kosilice robotske značila izrazitu kvalitetu u, recimo, motornim pilama. Bio sam, mogu čak reći, dosta skeptičan kako će to sve izgledati. Moja kosilica s kojom ja 1:20 sam kosio imala je onu košaru iza i usisavala je travu u košaru. Znači ja sam morao 4 do 6 puta isprazniti tu košaru i tu travu negdje baciti. Ja sam čak mislio da li ću ja morat pograbljati nakon njega. Ovaj mali, to znači, on to sjeće, ima taj sjekačo i te trave nema. Ona, ne znam, valjda nestane. Bobi pokuši svu travu. Zove mi Bobi, dao sam mi nadimak Bobi. Kad sam bio mali, živio sam na selu, u Starim Plavnicama, to je selo pored Bjelovara. Imao sam psa, jednog jedinog kućnog ljubimca u svom životu, i on se zvao Bobi. I možda zato. A i ne znam, možda i zbog onih smokića Bobi isto. Izrazito tiha, znači ne čuje se ništa. Fenomenalno mi je što ga pustim preko noći. Ja se jutro probudim, travnjak je pokušan. Mislim da bi susjedi isto htjeli jednu. Zapravo siguran sam. Puno se radi u Istri, ljudi su dosta vrijedni, svi stalno nešto delaju, ali volimo uživati. Volimo uživati u hrani, volimo uživati u vinu, pa ajde da vas odvezem na neku dobru klopu, na neke specijalitete istarske tu u restoran. Može, idemo. Šta si došla? Šta domi?